Аефираҿы иҟоуп аинформациа бдыратара амшеиқәшара хәлыбзиақәа. Хәажәкыра ԥшьба Аԥсны ауаажәлар рзы акрызҵазкуа ҭоурыхтә рыцхуп. Абри амш аҽны иԥсҭазаара далҵит Аԥсны раԥхьатәи ахада Владислав Арӡынба. Хәажәкыра ԥшьба имшироуп Аԥсны аҩбатәи ахада Сергей Багаԥшь. Иахьа шьыжьнаҵы Аԥсны раԥхьатәи ахада Владислав Арӡынба ишыратәи имемориалтә комплекс аҟны ауаа рацәан. Атәыла напхгара, жәлар реизара депутатцәа, Аԥсны иҟоу Урыстәыла ацҳаражәҳәаҩ, аҳәынҭқарратә усбарҭақәеи, аполитикатәи, ауаажәларатәи иҿкаарақәа рхаҭарнакцәа, ашкол хәыҷқәа ишьҭарҵеит ашәҭқәа, игәалашәара ҿаԥхьа ихырхәеит Аԥсны ахақәиҭра азаазгаз. Ишырантә ҳкорреспондентцәа ранҵамҭа. Сынтәа иҵит жәашықәса наунагӡа зыхьӡыз фырхаҵареи Аԥсны жәлар ирыцзаауа Владислав Арӡынба дҳаԥхеижьҭеи. Иахьатәыла ауаажәлара Аԥсны раԥхьатәи ахада иҳаҭгәынаҿ ашәҭқәа шьҭарҵеит. Аԥсны аиааира азаазгаз афырхаҵ иҿаԥхьа ихырхәеит. Даҽазныкгьы ҳгәалаҳаршәап иара иԥсы нҭаз ииҳәахьаз ауасиаҭ инақәыршәаны Гәымсҭатәи афронт аҿы иҭахаз аибашьцәа ргәалашәара аҳаҭыраз, Ешыра ақыҭан анышә дшамадоу. Ишыжәдыруа еиԥш, аԥсуа қырҭуа еибашьран Владислав Григориа-иԥа илиршаз даараӡа ирацәоуп. Уи илшеит ижәлар аӡәыкны еидкылан аиааирахь ркылгара, иара убри алагьы аԥсуа ҳәынҭқарра ҿыц аусхыра азышьҭеиҵеит. Сгәы иаанагоит ҳара иаҳуалуп ҳәа изызҳауа аҿар иара еиԥш апатриотизмри, амилаҭхаҿреи рныԥшуара ааҵара. Аԥсны раԥхьатәи ахада Владислав Арӡынба ифырхаҵара изызҳауа аҿар рзы есымша иҿырԥшыганы иҟазаауеит. Иара аԥсадгьыл аиқәырхаразы иааирԥшыз агәымшәареи ифырхаҵареи еиҵагылоуп иԥарақәа ирзеиҭарҳәалоит. Сышықәса ҳаауеит Владислав Григорьевич Арӡынба иҳаҭгәынаҿ, избан акәзар ҳара ҳашкол ихьӡахуп, ҳара иҳхамышҭроуп аиааира ду ҳзаазгаз иара шиакәу. Избанзар иахьа абра ҳгыланы аԥсшәа ҳҳәо, ҳхатәы бызшәа ҳхамышҭуа, аҵара ҳҵаарц, ҳаиқәшәаны ҳаҟазарц азыҳәаны иҟазҵаз зегьы иара иоуп. Владислав Арӡынба иполитикатәи уаажәларатәи усура инарҷыданы аҭоурыхтә наукақәа дырдокторын. Аԥсны анҭыҵгьы еицрдыруаз ҵарауаҩын. Аамҭак азы Аԥснытәи анаукатә-ҵарадырратә институт деиҳабын. Ҩынҩажәа ҵарадырратә ҳусумҭақәа инреиҳаны авторс дрыман. Ԥшьынҩажәатәи ашықәсазы Аԥсны иреиҳаӡоу ахеилагахантәаҩыс далхын. Қырҭтәыла архәҭақәа Аԥсны ианақәла, Владислав Арӡынба хадара азиуан амилаҭтә хақәиҭтәратә қәԥара. Убри алагьы Аԥсадгьыл аиааиреи ахьыԥшымреи азааигеит. Сара сгәаҵәы уи даанхеит гәыла-ԥсыла патриотцәа ҳәаны зыԥсадгьыл изуаажәлари уахгьы-ҽынгьы ирызхәыцуаз, насгьы зегьы раԥхьа исыргыларц исҭаху ԥсуаҵас агәаӷьџьбара зыӷраз уаҩны. Абри ирымҳәои афинтҳа, политикатә финтқәа ихы иаирхәоз, уи аамҭазы хымԥада иҟазҵоз маҷзар ҟаларын. Избан ҳәа Қырҭтәыла иадгылоз амчрақәа ишырацәазгьы иара ихала абрысҟаара абарҭқәа дыриааины ҳаԥсуа жәлар иахьԥшыму аҳәынҭқар ашҟа икылигеит. Хымԥада ари иаҳау даҽа уск ажәлар рзы аԥсадгьыл аиқәырхаразы иҟамзар ҟалап. Убри аҟнытә ари ауаҩ наӡаӡа аԥсуаа зегьы ҳгәаҿы дыҟазаауеит. Аԥсны арбџьармчқәа ркоманда ҟаҵаҩ Владислав Арӡынба илиршеит ижәлар зҭагылаз агәаҟра алгара. Шықәсқәак инасны ицоз аибашьраҿы иҟан имариамыз жәлар рлахьынҵа аӡбара зылшоз ахҭысқәа. Урҭ зегьы шәаны изаны иазнеиуаз уаҩын Владислав Арӡынба. Нала Чхинџьиреиԥҳа, Инала Гәыхаа, Аԥсуа телехәаԥшра. Иара убас иахьа шьыжьнаҵы атәыла ауаажәлар рхаҭарнакцәа ашәҭшьыҵәрақәа шьҭарҵеит Аԥсны аҩбатәи ахада Сергей Багаԥшь иҳаҭгәынаҿы. Иахьа Сергей Уасил-иԥа иԥсы ҭаны иуаажәлар дрылагылазҭгьы хынҩажәи жәеиза шықәса ихыҵуазаарын. Аполитик игәаларшәара аҳаҭыразы анышә дахьамадо Џьгьарда ақыҭан иҳаҭгәынаҿы ашәҭқәа шьҭарҵеит Аԥсны ахада инапынҵақәа назыгӡо Валери Бганба, жәлар реизара аиҳабы Валери Кәарҷиа, Аԥсны иҟоу Урыстәыла ацҳаражәҳәаҩ Алексей Двинянин, атәыла напхгара ауаажәларра ашкол хәыҷқәа. Сергей Уасил-иԥа Багаԥшь дреиуан акырӡа ажәлар ирзааигәаз аполитикцәа, иара лассы-лассы иажәа иалаҵаны иҳәалон, ауаҩреи ақьиареи рыгәра згоит ҳәа, уи агәрагара ицын иԥсҭазаара зегьы.
Сергей Васильевич дыздыруеишь, саны қупшызахыз дыздырует. Темчера район ялцыз, Темчера район ихагылыз, Темчера район амаца зызуаз, Гукпсакала дызыған икалаки район, Апсыныги Гукпсакала кундыша зығыз. Ипсата бзе хат, Сергей Васильевич. Зиг бзе дабот. Ажлар зиг бзе тшурбаз бзцет. Хагу далоп, яхаги хагуалашот, иргуалашот, хахечажу. Ах, Сергей Васильевич, ипсатазги, зага бзе, зага абаси қаларымыз, ванси қаларымыз архот. Сергей Васильевич Хунткар хадас ажур данава хазатуа хаюныцқа пиаднықа пи политика тагыла заача хакаби тышындауамызд. Усқан пиамтаза хагурагавала дайын хажуар шишуксала иззук позахепшимра аз хацара хауар шахапха. Сергей Багапши қоғари и политика тхарахут свейры бзураны август юриф баюнызики а шуксарзы урыстуат пи федерация гана хяла Хунткар яюит жуар бжарат пи аз хацара. Абри айницо, абри дызвала заршо, и хаштар рыкумзайд, из хавачар, хапсадгила хепшимра, аз хацаре ерейбзауро, ехеяго, рыкумрзуан чвигизайд. Асепшиго, аз эйча, апсадгилача, акыр епсана, апсуарзихон. Ян хойтоза сгуянагуит. Сергей Багапш дахиqazaaлагги исnagigу зыбылланы кытагуаки аџьгьарда. Аамҭак шааиоуа кьарахьтаауан, хазҷыдала бзиа ибон ашәарыцара. Иара ибзианы дыздыруа иргәаладыршәоит ашәарыцара иадҳәало ахҭысқәа маҷымкәа. Ашәарыцара саргьы схәыҷы саагылазар ашәарыцара бзиа избон. Иара нас секретарс данааз Очамчыра радиоан нас ҳара уажә документ сиуҭаху зегьы ыҟоуп. Усҟан ақьаадқәагьы абџьар ныҟәгарагьы мариаӡамызт, иааҵрагьы умак имариаӡамызт. Насгьы измам ҳаамси данаҳбалак аҽаҳҵәахуан, аха иреиуӡомызт. Шааиҳәа ҳнеигон, иаҳкыз ашәақь дахәаԥшуан, апатронақәагьы наҳиркуан, ашә рыцозар, шәымшәакәа, шәԥхамшьакәа иаҭаху ақьаад аҵаны, ашәарыцарагь еиламгагәаны шәарыцала ишашәҭаху ҳәа абас сақәшәахьан са схаҭа. Аԥсны аҩбатәи ахада Сергей Багапшь имши раҽны аҭгәын иаҭааит хыԥхьаӡара рацәала ауаа. Иара дыздыруаз зегьы ирҳәоит наунагӡа ргәалашәараҿы дшаанхо. Алиас Корсаиа, Анатолий Маланиа, Аԥсуа телехәаԥшра. Жашықәса Владислав Ида. Абас ахьӡан хәаҿкыра ԥшьба Владислав Арзынба ихьӡызхо ахьӡ-аԥша музеи аҟны имҩаԥысыз афотоцәыргақәҵа. Уи Аԥсны раԥхьатәи ахада Владислав Арзынба игәалашәара иазкуп. Ацәыргақәҵа еиднакылоит еиуеиԥшым аамҭақәеи еиуеиԥшым ахҭысқәеи раан иҭыхыз жәлар рԥыза ифотосахьақәа. Ажәабжьы ацырҵоит ҳкорреспондентцәа. Имаҷмызт иаарту афотоцәыргақәҵа иаҭааоз ауаа. Арахь иааиуан ҳажәлар рҭоурых аҿы акрызҵазкуа аҭыԥ аанызкылоз Владислав Арзынба дыргәаладыршәарц. Афотоцәыргақәҵа актәи азал аҿы аскрипка ихәмаруан. Амузыка бжьы еиҳагьы иарӷәӷәон арахь иааиуаз ауаа ремоциақәа. Амузеи азалқәа хԥарҿы иара иԥсҭазаара еиуеиԥшым апериодқәа рзы иҭыхыз афотосахьақәа цәырган. Ихатәы ԥсҭазаара, аполитикатә хҭысқәа, анаука уҳәа еиуеиԥшым аамҭақәа рзы иҟаҵаз аекспозициақәа еиҭарҳәоз рацәан. Ацәыргақәҵа даҭааит Аԥсны раԥхьатәи ахада ихаҭыԥуаҩыс иҟаз Валери Аршба. Жәашықәса иԥсҭазаара далҵеижьҭеи Владислав Григорий-иԥа. Усҟан хны ижәохәԥа ихыҵуан, жәашықәса цеит, иахьа хны ижәохәшықәса иахьагьы аӷьараҳәа Аԥсны далагылазаарын. Са сгәы иаанаго убри амехкәа даазгьы даҽакала ҳҟалан ҳәа. Сара абри ахҭысқәа ала сахьрыхәаԥшуа, сазхәыцуа салагар, сгәы иаанаго аӡәы игәы иалымсаа убысҟан иара данааз Владислав Григорий-иԥа иҳаҳәынҭқарра ҳаман ҳәа сгәы иаанагон. Абри хәыҷы-хәыҷла шааиуаз аҳаҭыр аабо ахьара хшырҳәоз абранӡа иааргеит, ауаа иҟараз рзымдыруа, абас еилаханы ирыцҳаран иҟоуп. Амузеи аҿы иаартыз афотоцәыргақәҵа иҿкаан Владимир Попов иҭыхымҭақәеи Владислав иҭаацәа рархиви рыла. Ацәыргақәҵа аофициалтә ҟәша аалыртит амузеи аиҳабы Мзиа Беиаԥҳа. Иахьатәи арыцхәмарт ԥшьба крызҵазкуа рыцхуп иҿыцӡоу ҳара ҳҭоурых аҿы. Иахьа жәашықәса ҵуеит Аԥсны Ареспублика раԥхьатәи ахада ҳаамҭазтәи аҳәынҭқарра ашьақәгылара ауацхыр шьҭазҵаз Владислав Григорий-иԥа Арӡынба. Иԥсҭазаареи игәабзиареи аԥеиԥш бзиа змаз иҵарамҩеи иԥсадгьыл инахҭынҵаны ари адгьыл ааныжьны жәҩанахь дымҩахыҵижьҭеи. Иахьа иара убас иазгәаҳҭоит Аԥсны аҳәынҭқарра аҩбатәи ахада Сергей Васильевич Багапшь имширагьы.
арҭ арыцхәқәа абас еиԥш реиқәшәара машәырны иҟамлазар ауеит. Ацәыргақәҵа иаҭаауаз алшара рыман азалқәа зегьы ирыҩнысны аҭоурых аҟәырҷахақәа ргәаладыршәарц. Асахьақәа рыбжеиҳарак шҿыцмызгьы иахәаԥшлак дзырхәыцша рацәан. Дара Аԥсны жәлар знысыз амҩа, амилаҭ хақәиҭратә қәԥара, Аԥсны аџьынџьтәылатә еибашьра инаркны ахьыԥшымратә мҩа аҟынӡа аполитикатә хҭысқәа аадырԥшуан. Иаҭаауаз абиԥара еиҳабыра рхатәы гәалашәара рхаҿы ирыман. Ҳара зиҭахузеи иара аԥсуа милаҭтә хақәиҭратә қәԥара аидеолог ҳәа зуҳәара хәҭоуп зегьы егьҳақуп. Дызҭагылаз шәгәалашәа. Арахь ақырҭқәа иҵхлымуа ақәыџьбақәа реиԥш Аԥсны ианақәлоз уи даиааины, уи ашьҭахь аибашьра ашьҭахь еиҳагьы еицәоу аамҭақәа анаала асанкциақәа, амлакра, ахьҭакра ишьамхы аирсра рҭахын Аԥсны иаҿагылоз амчрақәа. Ҳа ҳазҿагылоз Қырҭтәыла мацара акәӡам, Қырҭтәыла иадгылоз амчрақәа зегьы ҳарҿагылан, иара дырҿагылан, аха уагьы хьаҵра аимҵаӡеит. Еснагь иҳәон, мышкызны Аԥсны азхаҵахоит, иазхаҵахоит шиҳәоз иара Урыстәылагь ҳазханаҵеит, избанзар ҳазхарҵарц азыҳәан иара хьыԥшымра ахаҭа аҟазар акәын. Убри ахьыԥшымра аагараҿы шьала, лабжышла, бџьарла, шәақь-мцала абри зегьы иара напхгара иҭеит. Владислав Арӡынба изку афотоцәыргақәҵа аартызаауеит хәажәкыр аԥшьба инаркны ҩажәанӡа. Уи аҭаарц зҭаху зегьы алшара рымоуп, арҭ амшқәа зегьы рыблала ирбарц, Аԥсны аҭоурых иузаҟәымҭхо иадҳәалоу Владислав Арӡынба ифотосахьақәа. Дара араҟа ханижәыжәаба инарзынаԥшуа ицәыргоуп. Дениза Гергиев-ҳа, Степан Мартиросиан, Аԥсуа телехәаԥшра. Агәабзиарахьчареи асоциалтә еиқәыршәареи рминистрра иаиуит официалтә дырраҭара аԥсаҳәынҭқарра ахадарахьы кандидат Аслан Бжьаниа идиагноз азы. Амедицинатә еилкааҿы иазгәаҭоуп Аслан Бжьаниа ҩганктәи аполисегментартә пневмониа имоуп ҳәа. Ҳаамҭазы Аслан Бжьаниа ҽыхәшәтәра дахысуеит игәабзиара ашьақәгылара иаҿуп. Абри атәы аанацҳауеит Аԥсны агәабзиарахьчареи асоциалтә еиқәыршәареи рминистрра. Иахьа ашьыжь аԥсаҳәынҭқарра ахада инапынҵақәа назыгӡо Валерий Бганба диԥылеит Аԥсны иҟоу Урыстәыла ацҳаражәҳәаҩ Алексей Двинянин. Аиԥылараҿы Валерий Бганба Урыстәыла ацҳаражәҳәаҩ Алексей Двинянин ишҟа ихы нарханы иҳәеит, Урыстәыла масатә информациатә хархәагақәа жәпакы аҳәынҭқарратәқәагьы уахь иналаҵаны Аԥсны жәлар реизара адепутат Аԥсны аҳәынҭқарра ахадарахьы акандидат Аслан Бжьаниа ахәшә иҭоуп ҳәа иҟарҵо аҳәамҭақәа Аԥсны анапхгара ақәшаҳаҭым ҳәа. Расцениваем это как неприкрытую попытку дестабилизации общественно-политической ситуации в Республике Абхазия, которая может привести к гражданскому противостоянию. Руководство Республики Абхазия требует незамедлительно передать следственной группе Генеральной прокуратуры Республики Абхазия все имеющиеся факты в данных изданиях, медицинское заключение для проведения доследственной проверки. Второе. Генеральная прокуратура Российской Федерации возбудит уголовное дело по факту якобы имевшего место отравления депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия, кандидата в президенты, гражданина Республики Абхазия Российской Федерации Бжани Аслана Георгиевича на территории Российской Федерации. Невыполнение наших требований будем расценивать как недружественный акт в отношении Республики Абхазия и оставляем за собой право на действие по защите суверенитета и граждан Республики Абхазия. Я доведу вашу озабоченность до руководства Российской Федерации. И, естественно, мы разберемся с теми фактами, абсолютно, так сказать, лживыми и фальсифицированными в средствах массовой информации, если они действительно имели место, если это не были фейки, которых сейчас, как вы знаете, особенно в социальных сетях, достаточно хватает. Я со своей стороны хотел бы тоже выразить озабоченность тем, что под прикрытием якобы факта отравления до нас дошла информация, что вчера ряд экстремистов из различных кругов, политических кругов Абхазии собирались пикетировать посольство Российской Федерации, союзника и стратегического партнера Абхазии. Естественно, мы с этим категорически не согласны, поэтому я полностью разделяю вашу озабоченность и обещаю в кратчайшие сроки, буквально сразу после сегодняшних протокольных мероприятий, передать эту информацию в Москву.
Иахьаҵәҟьа Кремль абжьақәнаргеит Аԥсны анапхгара иҟарҵаз аҳәамҭа. Урыстәыла Ахада ипресс маӡаныҟәгаҩ Дмитрий Песков иазгәеиҭеит Аслан Бжьани игәамбзиара зыхҟьаз шыҭҵаахо. Аԥсны анапхгара раԥхьара ҳәарада дипломатиатә каналқәа рыла Смоленсктәи ашҭаҿынӡа инагахоит. Урыстәыла анапхгара иреилыркаахоит, анаҩс иахәҭоу алкаа ҟаҵахоит, иҳәеит Песков. Аԥсны Ахадарахьы кандидат Аслан Бжьани иалхратә штаб хада аҳәамҭа ҟанаҵеит. Атәыла Ахада инапынҵақәа назыгӡо Валери Бганбеи Аԥсни Урыстәылатәи афедерациа ацҳаражәаҩ реиԥылара инамаданы. Аҳәамҭаҿы ишазгәаҭо ала Аԥсны Ахада инапынҵақәа назыгӡо инарҵаулан дазымхәыцӡакәа дазнеит жәларбжьаратәи ахҟьаԥҟьақәа рхылҿиаарц зылшоз зҵаара. Аԥснатәыла ауаа ирхьыԥшымреи ашәарҭара иҭагылошәа Урыстәылаҟа афба ҟаҵара. Аԥсни Урыстәыла реизыҟазаашьаҿы иҟамызт аринахысгьы иҟамлароуп. Аԥсны Ахада инапынҵақәа назыгӡо иҳәамҭа ҩ-ганктәи аизыҟазаашьаҿы инегативтәу ахҟьаԥҟьақәа ахылҿиаар алшоит. Насгьы уи Аԥсны Ахадарахьы акандидат Аслан Бжьани игәамбзиара гәҭынчымра ахьырнаҭогьы аанарԥшӡом. Аҳәамҭаҿы ишазгәаҭо еиԥш атәылаҿы иуадаҩ ауаажәлар аполитикатә ҭагылазаашьа адәныҟатәи амчқәа ирыхҟьоит ҳәа ҳәашьа амаӡам. Иеиуеиԥшым аполитикатә мчқәа реизыҟазаашьа адәныҟа иҭымгакәа аҩныҵҟа иӡбатәу зҵаароуп. Аҭакԥхықәра иԥышәо адәныҟатәи аҩызцәа ирықәымҵакәа. Иазгәаҭоуп иара убас шәача аурыс ҳақьымцәа Аслан Бжьани иԥсы шеиқәдырхаз иахьа Краснодар уи игәабзиара аихтәра ишаҿу. Убри аҟнытә атәылабжьаратә еицәажәарақәа раан Аԥсны Аҳәынҭқарра атәылауаа рхьыԥшымра зҵаарақәа рыӡбараҿы Урыстәылатәи афедерациа алшарақәа раҳаҭыр пату ақәҵатәуп ҳәа згәаҭоуп аҳәамҭаҿы. Убри аамҭазы Аԥсны апрокуратура Ахада ахаҭарнакцәа хәажәкыра хԥаразы Урыстәылатәи афедерациа иаҭааит Аслан Бжьани ахәышәтәырҭахь инагара зыхҟьаз амзаз аилкааразы. Абри азы адырра ҟаиҵеит ауаажәларатә усқәа рзы апрокуратура Ахада аиҳабы ицхырааҩ Даур Амчба. Уи иазгәеиҭеит апрокуратура аусзуҩцәа иҟарҵо алкаақәа рыла апроцессуалтә ӡбамҭа рыдыркылоит ҳәа. Иара убас иҳәеит иҳаҩсыз ашықәсазы мшаԥымзазы Аслан Бжьани идҳәалаз ахҭысқәа рзы аусҭҵаара макьана шхаркәшам. Аҟәа ахақәиҭра ашҭаҿы Аԥсны Жәлар Реизара апарламент аҟны ООН аконвенциа аҩажәатәи ахәҭаҷ нагӡаны ирыдыркылаанӡа амлашьра иалагеит ҳреспубликатәыла ауаахҩык. Дара ражәақәа рыла изҿу акциа ааныркыларц ргәы иҭаӡам апарламент ақәҵара аднакылаанӡа. Ҳазшаз убас иҳәеит, шәымӷьычын иҳәеит, амц шәымҳәан иҳәеит. Ауаҩ дшәымшьын иҳәеит, зегь раҳа ихадароу азаповедқәа убас аҳәоит. Убырҭ ҳанрыцымныҟәа адоуҳатә ааӡара ҳхәыҷқәа инарылаҳмааӡа, аӷьычцәа рзакәанқәа рыла, демократиатә законқәа рыла, мамзаргьы даҽа законқәак рыла ҳаԥсҭазаара мҩаԥаҳгоит ҳәа ҳаналага, ҳҳәынҭқаррагь ҳазыргылаӡом, ҳауаҩрагьы ҳцәыӡуеит, убри агәаанагара сымоуп. Шәара ара шәызтәо? Ҳазтәо Аԥсны аҵаӷьычра иаҿагылоу азакәан амч аҽадырӷәӷәаанӡа, убри закәан усла ҳпарламент ҳдепутатцәа ишьақәдырӷәӷәаанӡа, убри иацныҟәаанӡа, ҳкандидатцәа апрезидентрахь иацныҟәаанӡа, амчра аиуаанӡа абра ҳаҟазаауеит. Уахынла шәышԥацәо, шәабацәо? Нас ушьҭа ааԥынроуп, уҩыза ҵааӷәӷәак уизымчҳәа уҟаӡам, нас амашьынаҿы ҳхынқәа ҳҵоуҟоуп, абра нас ҳантәоуҟоуп. Аҳақьымцәа аӡәыр дааин шәыдҵаалахьома? Иааихьеит, ицыҟан. Иааихьеит, ицахьеит, уи азын ахылаԥшра ҳарҭоит, ҳдавление ршәеит, ҳгәабзиара иашьклаԥшуеит. Иахьа ауаажәларатә палата алахәылацәа акциа аиҿкааҩцәа ирҭааит. Ажәалагала ҟарҵеит ари атема ауаажәларатә палатаҿы иалацәажәарц. Уаанӡа акциа амлашьратә акциа аанкылазарц. Сан ҳара убас ҳажәа лагала ҟаҳҵар ҳҭахуп. Шәааи абас еибаҳҳәап, нас шәара шәақәшаҳаҭхозар. Ари ҳаиҭагьежьуеит, ари азҵаарахь ҳаиҭагьежьуеит. Ҭынч ауаажәларатә палата аҟны абри шәара аԥхьа шәныргыланы, ари адепутатцәа иаҳҳәап ишәгәамԥхо ирыдыркылаз ус адепутатцәа ара ҳаанӡа адепутатцәа ҳрыҿцәажәеит. Уара абанҭ шәҩызцәа гылоуп, уигьы ҳаргьы иахьхьаауп, аха ҳара иҳадаҳкылаз ҳахәганала. Уигьы иҳәеит, дара абри иаҿагыларатәы иҟоуп иҳәеит. Аха дара ирҭахуп даҽакала. Шәааи ҳаидтәаланы ҳаиҭазыхынҳәып абри азҵаара. Ҳауаажәлар шәоуп, ҳаҷкәынцәа шәоуп. Шәааи уажәы ҭынч, шәаргьы шәыԥсы шәшьа, ианышәҭаху ҳара иҿаҳкаауеит аиԥылара.
شحايزي توبي دوتزن أكذا زوجيس حسيستا خو أوري أوس أشكون سجوش بيشوك سزي أخا أيلا شجرة ده تيوريا ده واحد شجاعة تزم وبرش مسكاب خير دركلز أزكوان وبس حيوت وبريزكوان أو سوزم وبس يدر كله يدري خط سنة أكيد بسم كوني قرطي عمل شرا حزجو وبريزوب أبري وبريالي حد حرب راح تخوب حرا عتشجر شح تخم Апсны ахуахтра агылыхрат палата чемя пысыт адыгат пылакын пе бизнес делегация тыпын пе усткылы черепылара. Уэ хачы ирза атыгылы таюган каки и цирзы фидахаша азцараква. Адыгат пылат пе делегация нахпагаразилыт экспорт-импорт консалтинг пе лахура и хабы Рашид Зафесов. Ерубас айпылара ялаху напсны жларджинч пыл пе башран хабарда Балкариан пе адыгат пылан пе хатгубхарала и башвазар хатарнакча. Ажуб жацырцот корреспондентша. Апсны адыга тылайрна плакуицәа рыбжьара ахәаахәҭра економикатә еимадарақәа рышьақәыргылара ирырҭбаара ироуп хықәкы хадас ирымоу имҩаԥысуа ҳаиԥыларақәа. Ҳтәыла ахәаахәҭра аглыхратә палата аиҳабы Ҭамила Мирцхәлаа-ԥҳа иазгәалҭеит иахьатәи аамҭазы Аԥсны адыгатәылеи аалыҵеиқәыршара шрыбжьо ас еиԥш иҟоу аиԥыларақәа ишаԥырҵо алшара уи еиҳагьы ҳаихтәразы. Сегодня нам необходимо в первую очередь развивать взаимоотношения не только в таких направлениях, как здравоохранение, образование, культура и спорт, но и, конечно же, в плане развития экономики между нашими государствами. Что касается товарооборота, между республиками Абхазия и Адыгея он на сегодняшний день существует, и если брать статистические данные Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, то за 2019 год он вырос на 8%, он составил почти $5 миллионов США. Я думаю, что ваш приезд и встречи, которые будут проходить в рамках программы, это и B2B встречи, это не только здесь в торгово-промышленной палате в период вашего пребывания в Абхазии, они обязательно найдут определенные точки соприкосновения для последующего развития. А экономика хырхартала гаусей цурарчиари аюганкги гырнаплакуицәеи цырзыфеиду азҵаарақәа рыӡбареи иалдыршоит Аԥсни адыгатәылеи ахәаахәҭра аганахьала реимадарақәа рырӷәӷәара ҳәа азгәаҭан ҳаиԥылараҿы. Здесь присутствует, значит, и представитель абхазских добровольцев, значит, вот присутствует Тимур Шардан и Эдуард Казануков. Мы благодарим их за то, что они всячески помогают организовать эти встречи. И здесь в ТПП, и у нас будут дальше встречи. Товарооборот надо увеличивать, потому что мы соседи, мы братские республики, и нам есть что сюда предложить, и нам есть что отсюда поставить и в Адыгею, и вообще мы хотели бы, чтобы у нас экономические связи развивались. Почему? Потому что во главе всех социальных и других научных аспектов сотрудничества лежит экономика. Адыгатәылан пиаза бизнес-делегация ҳалахәылацәа рнапы злаку ҳаусхкқәа рацәоуп, убас ашәырӡқәа, асантехникатә маҭәахәқәа рҭыжьра, ахаамыхаақәа рыӡра, мамзаргьы амҿлыхқәа рыҟаҵара уҳәа урҭ зегьы хырхарҭала еиԥшӡам. Занимаемся кондитерскими изделиями. Ассортимент у нас довольно широкий, начиная от краткосрочных продуктов до 7 дней и продуктами гораздо более длительного срока хранения, месяц и до 3. На данный момент мы работаем в Российской Федерации, в основном по ЮФО. И нас интересуют, конечно же, рынки ближнего зарубежья по замороженной продукции, то есть то, что можно будет замораживать, привозить в виде кондитерских изделий, работа с сетями, работа с оптовиками, работа с партнерами, которые уже здесь занимаются дистрибуцией. Аиԥылара иалахәыз аԥсуа наплакҩцәагьы еиҭарҳәеит дара хаҭала рнапы злаку аус, насгьы адыгатәылатәи аусҭкылаҩцәеи дареи реимадара иарҭо азҿлымҳаратәы. Работаем с древесиной бук. Дальше у нас есть возможность производить мебель высокого качества, фасады. В большом количестве мы их можем производить, и себестоимость будет, и качество будет. За качество никто не жаловался еще. Приглашаем посетить завод, можем показать. Нас очень интересует адыгейский дуб в доске.
Ну, кругляк, конечно, нереально вывозить, но у нас вот на данный момент, может, торгово-промышленная палата посодействует, нам нужно в Абхазии делать пункт переработки. То есть мы своих покупателей отдадим вам, мы будем выступать как переработчики по дубу. Адыга тула хаконпи бизнес-делегация Апсны Казауит Хошкуров Банза. Амразарандеп Степан Мартиросян, Апсуа телехопшра. Ипстазара далцит ахзапша хаурдин хахпатбей хавидзера занашо апснаджишпалбей башра хаветеран мсас хаджими побарцец. Занатла ярат филологан. Акыршук саблабар хотбей школах нарцаюса усиван нас уя школой хабыс. Анаюс угдотатбей хапшибатбей школой хабыс. Ярубас угдота район анагдскома ханбей хатыпу юстаган. Мсас хаджими побарцец дыздыруаз акыршук саус ицзухаз даргуала даршойт ацарабзия змаз азшала дарбанзалага уаю изнейш здыруаз зусура так пхыкура дула язнейуаз зыуажлар ирызхуцуаз уаҩны. Мсас хаджими па ипшиҟо уаҩы иҟоу уаҩы ҳәа сҳәот сара иԥсыҭоушәа бызцәаҩыр сҭахуп. Итәы дараӡа ихьанҭоуп. Насгьы иареи сареи ҳаиқәлацәамызт. Аха иахьа уажәраанӡа ишсгәалашәа ҳаиқәлацәазшәа, ҳаиҩызцәашәа ус акәын. Избанзар иарбан зҵааразаалак Аԥсны иаҵанакуа, аԥсуара иаҵанакуа, аиҳаб ихшыҩ ахьаҭахыз, ауаҩ иҟәышра ахьаҭахыз, иуаҩра ахьаҭахыз, иара ҳаизымҵаакәан иааҳҵаз даара имаҷуп. Иара даараӡа зхазыҳәан, зыԥсҭазаара азыҳәан, аасҭа зажәлар рзыҳәан изҭахыз ауаҩ иакәын ҳәа уҳәар ҟалоит. Уи ҿырԥштәқәа рацәаны иааугар ҟалоит, урҭ аҿырԥштәқәа срылагаӡом, аха иара дыздыруаз, дызгәалашәо, уи ус шакәыз дырҵабыргуеит. Аҵара бзиа змаз ҟазшьала иџьбараз, ажәлар ирзааигәаз, рызнеишьа здыруаз, хаҭлеишәа змаз Гәдоуҭа араион иџьабаа ду ауаа ззыӡырҩыз. Ԥсас еиԥш иҟоу ауаа иахьагьы иаҳҭахын. Зыззаауаз, амҩақәа ҳақәызҵоз, апринципра змаз, хашҭа иқәымзаат, ҳаахынӡаҟо ҳгәаҿы иԥхаҷыҷҷарӡа игәалашәа ҳзаанхон. Акоронавирус чимазараз аҳәаа иаԥну аҳәынҭқаррақәа репидемиологиатә дыраҭарақәа ҳасаб рзуны Аԥсны-агәабзиарахьчареи асоциалтә еиқәыршәареи рминистр идҵаҟаҵарала мшаԥымза быжьбанӡа акарантин алагалахоит. Абри азы адырра ҟанаҵоит аусбарҭа апресс-маҵзура. Агәабзиарахьчареи асоциалтә еиқәыршәареи рминистр акарантин азы идҵаҟаҵара жәа ахәҭаҷ рыла ишьақәгылоуп. Урҭ ирыҵаркуеит ари ачымазараҿкы аларҵәара алмыршараз агәабзиарахьчаразы адунеи зегьтәи аиҿкаара ишьақәнарӷәӷәаз астандартқәа зегьы. Убри наҷыданы атәыла санитар-епидемиологиатә маҵзура анапы ианцоуп акоронавирус аҭҵаара алзыршо арҵаратә усмҩаԥгатәқәа реиҿкаара. Ҳҭыжьымҭа ҳахыркәшамҭазшәа зыӡырҩы амш сеиԥшрахо. Аҳаугәаҭаҩцәа изларыцҳауала уаҵәы Аԥсны иахьаҵанакуа амш бзиахоит. Уахынла быжьба жәаҩа, ҽынла жәа ҩажәихқәа градус рҟынӡа иԥхаррахоит. Амшынӡа аҟәандара жәградуск. Абриала амш еиқәшара аԥсуа ҭыжьымҭа хыркәшоуп, анаҩс ҳаиқәшәоит аурыс ҭыжьымҭаҿ.